And Pulev unloading that big right hand. Couple left hooks, that uppercut. Числовец пада в глуха защита. Кобрата тръгва напред. Много дясно круше. И още едно. Natürlich Doppeldeckung noch steht. Taucht er gut ab und Тесен в тялото на Самуел Питър. Те се прав в главата. Müthiş anlar. Bir tarafta Milačić, diğer tarafta Mahmut Şarj. Ляв десен пуска Морис Харис. О, десен в тялото и Хариса на земята. Bir bel altı vuruş vardı. Ve bir sol koşu. Müthiş bir sol koşu. İnanılmaz bir an bu. Okay. You guys receive your instructions, dressing room, protect yourself. Good luck. We'll break a guy. Big right hand. And then even if he doesn't throw, he still, ooh, there it was. The none for Pulev. I felt like in that right round, he really, that last round he is, even up to the last minute of this fight. Sweeping right hand again, and then down to the body. You see thinking. Oh, Pulev thought. And Pulev unloading that big right hand. Couple left hooks, that uppercut by a guy. That's a heavyweight that's got... Pulev tried to pour it on this round. Big right hand that connected that blast right hand from Kubrat Pulev, and he gets hit again. Another one. Forrest. Well, I think it's clear who's winning this fight. Great 1-2 on Forrest, and another one. Does the fighter want to continue? It doesn't matter what his corner wants him to do. More right hands. You know what I mean? These are difficult. Oh, big right hand. Could it be a case? Oh, big 1-2 combination. But tonight he ran into the Cobra. The Cobra Pulev. Всего доброго. Genau, und nachsehen. Super. Er will nicht blocken, genau. Bleib stehen. Den Körper dann nach. Schön. Schön. Bring nochmal. Schön. Come on. Zwei, 1-2 und wieder, genau. Те приключват до тук сега вече майстор Лъка. Левия прав е най-доброто оръжие на Морис Харис. Кобрата търси горе и долу, завърши сега с ляв прав тройната си комбинация. О, какво дясно курше на Kubrat Pulev. Страхотно дясно курше на българина. Ляв десен пуска Морис Харис. О, десен в тялото и Хариса на земята. Страхотно попадение на българина. Прекрасно изпълнение на Kubrat Pulev, а Морис Харис се превива от болка. И друг път сме виждали Kubrat Pulev да прави нокаути след удара в тялото. Уди Вегнер изключително щастлив. Доволни са и... Никога до сега той не беше нокаутирал съперника в... Protect yourselves at all times. Let's go. Alexander Ustinov şimdi o bölgede kardına geliyordu ve mükemmel bir sol. Sağ direk geliyor. Ve bir tane sağ direk. İriliğiyle herkesi yeniyor. Sol koşa geldi şimdi. Sağ koşa geldi ve şimdi karşılığını veriyor Manuel Charles. Bir sol koşuda salladı sevgili izleyiciler. Bir de sağ geliyor. Sol koşu nefis. İlk kez dünya şampiyonu olacak. Bir sol koşu daha. Arkasından ikincisi geldi. Bir sağ koşu daha geldi. Arka arkaya yumruklar. Sol
köşe, sağ köşe. Bir bel altı vuruş vardı. Ve bir sol köşe. Müthiş bir sol köşe. Sağ direkte yakaladı bu kez. Ve bir sol köşe. Garcia Zlatika'nın maçını da öğretmişti. Karşılaşma bitti. С нокаута. Аз бях на 2 по точки от доста по-силния брат Виталий. Написал правилата за аматьорския бокс. О, какъв десен прав главата на Дерек. Опасно дясно коше на българина. Още едно. Пуснати. Опасно дясно коше. Десен апъркът в главата на Чисора. Още един десен апъркът. Стана хубав марш за тежка категория. Пореден десен прав. Страхотно предимство за Кобрата в този момент. 30 секунди. Кобрата показва, че той владее финтовете. Ляв десен. Ляв прав в целта. Такъв знак направи. Ще видим може би на повторение. Ядоса се българина. Десен прав главата на Дерек Чисора. Ляв десен пуска Кобрата. Още едно дясно коше. Много точен десен прав. Още един десен. Чисора изпада в глуха защита. Кобрата тръгва напред. Много дясно кроше. И още едно. Дясно кроше в целта. И на Кобрата оцеля сега. Край на матча. Вдига ръка. 12 съдийски гласа. İki sporcuya son uyarılar, ikazlar. Çıktı. Bu maçı da Mahmut Şar karşısında ağır siklet gerçekleştiriyor. Üst üste sol direkler. Mahmut Şar, Demirez'den ve Kevin Johnson mücadelesi 8 roundu tamamladık. Ringi takip ediyoruz. İşte bakın. Sağ sol darbeler. Seriye bağladı. Açı arıyor. Boşluk arıyor. Aparkat denedi ama istediğini elde edemedi Milačić. Sol direk. Mideye doğru çalıştı. Müthiş anlar. Bir tarafta Milačić, diğer tarafta Mahmut Şar. Yine kapaklandı yere. Oo, aparkat yere indirdi. En ufak darbede bile Evet. 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 Ve knockout geliyor. Knockout'la Diamond Boy yani Mahmut Şar. When he stepped up in class once before against Martin Kovalevsky has had some good moments. Shevchenko going downstairs and trying to double with 2 weeks' notice, and he's in there against the uppers. Came in and goes downstairs with Shevchenko's for a world title against Vladimir Klitschko and Anthony Joshua. He is trying to crank up that left hook and landing it on occasion. We've seen still not a lot of it, and still getting nailed. Shevchenko is strong in a couple of rounds, and Belov from the Shevchenko offense has been body weight. Oh! Left right hand. The guy that got that Pulev. Oh, the left hand. Oh, 5 rounds. Now he's walking into right hands and left hands. Oh, left and right. Nice right hand by Pulev right there. Nice right hand. Also jede Menge gute Leute im Rekord. Dasselbe gilt natürlich auch für Manuel Schar, der sich eine Verletzung zugezogen hat, dass man sich mit einem möglichen anderen Kampf gegen Tyson Fury erst beschäftigen wird, wenn die Arbeit nach 4 Runden war Schluss. Ja, heute, weil natürlich Doppeldeckung auch steht, taucht er gut ab und
Dann gibt es einen Schlag auf den Bauch, ja. Ich habe Mazikin schon einige Kämpfer auf dem Körper verlieren sehen, unter anderem gegen Odlanier Solis. Ja, schön scharf, wartet ab, geht schön raus. Trifft dann erst mit der linken zum Kopf. Schlägt er wieder schön zum Körper. Der war ein bisschen tief. Manuel Charr schon nochmal durchschlucken. Steht die Doppeldeckung nicht mehr so und auch der Schlag ist eigentlich zu tief, aber es kommt das Handtuch. Also für mich dieser letzte Schlag zum Körper und auch der davor. Ein Riesenfight von Manuel Charr. Позиционите Ули Вегнер подава ръка на Родни Клиснер, треньора на отличен ляв прав на Кобрата. Тесен в тялото на Самуел Питър. Тесен прав в главата. Продължава левия прав да върши прекрасна работа. Добър ляв прав на Кубрат Пулев. Десен прав, след това ляв прав, върви напред. Ляв прав, веднага след това още един ляв десен главата на Самуел Питър. Намираме се едва в третия рунд. Виждате как той е видимо изтощен. Край на тази част. Някакъв проблем за Самуел Питър има. Ще продължи ли мача? Не! Двубоят приключва точно в този момент. И Кубрат Пулев печели за пръв път народна земя като професионал. Touch glove and good luck, okay? Okay, vergessen, Charr startet sein Comeback, 0,5 Kilogramm schwerer. Ist hier auch alleine angereist. Körpertreffer jetzt. Ja, und schon ist er Bedrängnis, der Lovejoy. Und der Kampf ist vorbei. Ja, mit dem Rad hat nicht ganz geklappt bei Manuel Charr. Naja, war ja, muss man sagen, enttäuschende Leistung von Christopher Lovejoy. Hat er nun gar nichts geboten, hat er schon in der ersten Runde mal auf seinen Oberarm gezeigt. Mahmoud Charr!